wā whakanuia mo e nei kai hoi. Ko te wawata ia, ka rua tekauma rima anō ngā tau. The oldest and the youngest member of our club. No te mutunga wiki huihui ai ngā mema e kotahi rau rima tekau o te karapū waka ama nui rawa atu o te Waipounamu, arā ko te Waka Pounamu, e whakanui ana i ngā taurua tekau mārima o te karapū nei. Kia Adrian Tūkaki, te kaitākaro o whatumuana o mua, he hoki ngā mahara tēnei huringa tau ki ngā tīmatanga humārie. My team is here, so I'll always come back to paddle with the boys. I got injured and that ended my career. So I was looking for something to try and, I guess use my energy that I had. I was all about winning. I thought that paddling was about winning at all costs, but I've now realised that it's much, much more than that. It's about whānau, it's about connection, it's about bringing our young people in, it's about developing them. Please join us in congratulating Adrian Tūkaki, life member of the Waka Pounamu. He was here right at the start. He was integral to getting the club over to Noble Point, which is really what we now call our home. I feel quite humbled, to be honest. We started from humble beginnings and we've grown to what we have now, which is amazing to see. No te hatara I whakanui ai rātau I ngā hoki ngā mahara me te anamata o te karapū. Ia rātau e tuohu ana ki ngā mema kua hinga pērā I ngā kaihoi a David Van der Geest me Maria Hema. Ko tēnei te wā matariki, me hoki whakamuri. And this is the one that Dave Van der Geest paddled in over in London. He mihi nui ki te whānau crump I tēnei wā, me te whakaaro hoki, he hoki ngā mahara ki taku hoa, taku tuakana a Maria. He ohorere katoa taua wā. It was a really sad day when she passed, and probably even more so that she passed whilst doing waka. Ko te aroha nui o Maria, ki te ki ngā tikanga, ki ngā kaupapa Māori, hei ara, hiki ake whakapakari kōkiri ngai Māori ki te whaiau. Kia tika, kia toi, kia katohi, taku hoi, kia hapa! Ko te Waka Pounamu he karapū I hua mai te karapū waka ama a te awa haku. E noho motuhake ana rātau ki Naval Point I whakaraupo I nāia nei. No te taurua mano e te kaumā ono, I toa rātau I te koura ki te IVF World Sprints. E ai kia Steve Brett, he waka eke noa. 25 years is a long period of time for any club, and this is a very successful club. And it's amazing the number of new people we see every week who have heard of Te Waka Pounamu, have heard of the vibe, and just want to be part of that. Because things are developing. We've gone from the heavy 150 kilo waka to the latest 65 kilo hydras. And our kids need to have access to that sort of thing so they can compete. E whakakanohi ana te karapū nei I te Waipounamu ki te whakataetai ā-motu I a taumata. Kātahi e mau ana rātau I ngā taitara koura ā-rohe ā-ao hoki. Hora kairangi Nicholas, Tahu News.